Ma'am Krumzari adung Impact News ni Impact News ki manuhuna da wang lal pal na ma'am botaram noksari ngasi manuhuna da khana du topic asi maroina rongmai naga council na ngasi August 9 gi ahing nong yai dagi koi National Highway 37 Impal Zibam lambi maroina koi gi Tongjeng Maril amasung Lematak Road asi matam kaktuna koi gi blockade tokiba ban lauthoki bai tare makoina hairiba National Highway paring asida koi gi ban lauthoki maram si maroina Manipur lingakta makoina demand tawni maroina Zeliangrong community makhedigi demand tawrisi kari demand hair kanda koi maroina Kangpokpi amasung Chuchampur district ki koi foothill singda leiriba khundariba koi Naga community sing koi Naga gi miyoi sing asi kari gumukanda moisi administrative inconvenience myam thengna ba tare adungma ba khudong chada kya thengna bisimaram oiraga makoi si None district ta makoi gi oiba alternative administrative arrangement ama Pangthoknanaba sinbiba yananaba government sinbiu haidana demand tawduna handagi dumuk taksinno lakpani hairiba demand asi hojik fawda Manipur government ke maikhaidagi subscriber response habatare positive response ama pangthoktuna lakpa maramasina oraga makhoi demand asi fangdi fawba government ke maikhaidagi positive response ama thabok oina pangthokani habagi thajaba pirakti fawba yasinaba ma lakti fawba hairiba National Highway paring asida ban laukthokibani maramaduna makhoina laukthokibani ban nasin maram oraga miyamda adumatik achaubu khudong chada kya amadi aduma mayna gadribni maramdi kai gnora hojik si sahi amai hena thatra maram si Manipur da tangdu leita na lei film si da amuk National Highway da thingbala pa ba si amena khudong chada ba si gadribni adubu makhoina talib demand si karigi wahudagi talapano makhoini kayamuk yamna makhoi si hariba district ani si lematam da makhoi si inconvenience si kadai faw yona thengnari makhoina talib demand si kadai faw legitimate oi maram Chabra sadabra makhoina talib demand si pibam thokpra thoktabra karamba angle da pibe yagadori habis matang da maroina Impact News ki makhedigi Zeliangrong na talib demand si maram Chabra haba topics da ngasigi magnuna gi thamsilo ko sawni ngasigi topic ase da khana ngi dong tang Impact News ki studio da langsino library panelist si age yek thambi da library si oza lasam sarat retired research officer Manipur government ki planning department ta matagwen library ni oza sar potam noksari oza sarat ka hek thangna library si oza a movie channel journalist ni oza movie staram noksari aduga yek thang da library si oza my one form mai Zeliangrong United Committee Manipur Valley ki president ni oza my one form mai so ram noksari yan hamza masi topic puthor se tahi 35 muksur matung du puthor apne khali masi impact han da puthor yam nungai jai masi ekhoi gi hari ba issue asi anau banate thai tahi kuntra manga ni phu mang de gi masi gi issue si sum lapani ko masi issue kamai lakpano haibam tamda akhoi Zeliangrong community hai tare Zeliangrong community se state da leipa adu masagi oiba leijaba yade habdi leite adu district si tum Thoban da khar lehin ki ba duga Churasapu khar district lehin ki ba Sanapti khar lehin ki ba Tamil khar lehin ki ba si masmai da khaido ga macha ga yahun ki ba sidagi akhoi Zeliangrong community aduga special maruina akhoi gi Rongmai community hai tare ko Rongmai kabi gi community sing sigi awa si leitaba nate madu leibagi damakta parjada economically soklakpa aduga development da soklakpa aduga yamna khange khangmam tumda ngammaktabadigi warakpadagi helakpadagi aduidi khoi si masi khoi district amaka layagadi kai osi administration da wasu amak wasu yamna kanagada leibagi demand ropa issue ni masi issue demand ropa masi 1991 asida khoi masi sana demand ropani na 1991 asu oida government of India the Ministry of Home Affairs na masi oi Zeliangrong gi mi singsina ma gi district anakpada contiguous oiba Zeliangrong gi contiguous oiba oigadi moi de yauhan nabagi damakta moi demand to si yabi khro aina Ministry of Home Affairs digi masi matam amada 1991 soida government of Manipur da stay peponi adu madu matungina government of Manipur na moga concern oiba matam aduda Tamilong gi DC da thabire government of Manipur na so tharaga adu madugi through rigi government of in kanagi harat abane na Tamilong gi DC
hojik retire oikiba LP government na matamuda DC oiri adu mana muga tawraga Churachandpur district te leiramba khoi gi Zeliangrong kana ka bui kana tai rongmei singa do Zeliangrong Senapati tari ba kana kana no rengmei su jemei su redi Tamilong district punba haibaki si athuon tamda report piro haina noi apam khun khun ga apam piro haina kaubari roi muk submit to khabni aduga matam amada adumai lapam danda tax su koi Churachandpur leidiba myam se tax su koi asida Churachandpur de thiaroi Tamilong loi thigen thiba howrabani Sada hill de lebising thirabani Senapati lebising thirabani ba si phau leido si stage yorum rabani ba madu yo leiram matam madudagi kai gidamukta masi government of India haira fa government of Manipur kai gidamukta masi madu matamda yakhidabano hoji phau yakhidabano aduga 2016 9 December da district teret lauthokpa matamda madusu hana sumai lebene moji tum torumagdi phagedra habrum da tobira khara ba thajaba maksu leiramani aju matamda district crest tobri sumuga aju du hena muga so khreba district aju so hojiki ama hale madigi hena so hanba makak lakhre adu hoji asigumba lapo matamda aikhoi gi sum aikhoi asum bakha haijegi madu matamda da aikhoi akhoi Manipur gi government side gi khalam do bisu yai khalam bisu yai dubu akhoi na lawjabadi matamda masi Zeliangrong myam sina Tamilong no tilagadi moi myam si pun singhradi moi hoji leibu government adu matamdu government nata hoji leibu government sina moi di naga issue ma lejabani naga gi issue leibanina masi pun singhadi tongana sakhida khakhodra da sum jingna khiba madu phawdigi tawbidabra bisu akhoi parja myam na khandaba ado so ena sibata khangjaning buse khoi gi Churachandpur natra Kangpokpi da leiba sidi Tamilong the Punmo the Tamilong headquarters the Sigi administration sina laptop do not mali see the curry inconvenience to thing inconvenience of high about you Churachandpur example haijage Churachandpur le kabui singa rongmei singche asi singche hojiki sapadasu nangna khona badasu ibon Churachandpur matamda akhoi se sangda kawa yam da kawa do student singi amage do khuda ka lakpa sum che sang lawom tamda sum ngasi pigadu mitra ni ngai halagdi madugi disadvantage kum leiba aduga any scheme la pom tamda approach to nungai ta ba district ki fund la asu moi gi sup yaw akasu high phom badu sapanum tamdi difference khara leibina nungsiba na phongdok tasu thamoi nungdigi delay to na ba khorak passing mugi disadvantage yam leba aduga economic solpa the development solpa adugi adugumba development lakta ba economy si lakta ba aduga sakhot pangam lakta ba sing disadvantage yam lebdegi akhoi magi yaragdi hansu akhoi district khaidok tingai ta akhoi punna sum leibinina aduda akhoi gi somda Tamilong district la magdi akhoi khasu akhoi masenina kha phagani habrom to khali aduga ani subda hodi advantage amuga lebana none district su amuga pibire none district ta sigi hariba hinglep area cp bom tamda hapkin ki badra kesu akai bale tene khali government na tobi ga ga demand to di aidi chumen lawi aduga hoji hariba Kangpokpi district la leriba khasu none district ta hoji Kangpokpi na site tu odira Kangpokpi ha don site tu di constituency ni the district or Kangpokpi odini Kangpokpi district se hoji ki asige Bishimpu maning da sini kon na loksaw mugi kano thongjau gi thongdo adu phau se Kangpokpi district ni asum ko adu da Kangpokpi district ta khar lei khrabre muga adu Kangpokpi district la leriba sadar hill na sadar ke keno da ka site tu constituency la leriba sadar hill manung la leriba sing ji Kangpokpi on wani ko adu su muga Kangpokpi si da mukhat lawthok pi khre Senapati da khar lawthok pi re si ko disadvantage yam le bi akoi punna leiba pami ha bi sei kuntra ni phu mawang ni rapani the government of India na di yara bane bako adu hoji ki masi hoji leiba ban government of India na yai sikar mam government yara di mo contiguous da mo legi ha do yang simbi khro ha ba government of India ha rakha bane ba adu ki government of India na Manipur na mo concern disi matam Tamilong DC da pirapa adu ki
कौब होग्रबनेबा काय नंग कम खुन चंगनिंग ओपिनियन सिक तौब होग्रबने अदु मैम लोन पीखरे अदु मतुंग द मुगा गवर्नमेंट मणिपुर द हाइरे खोना अदु मतुंग 2016 द 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट सेंबदगी अमहेना फिबम चाखिद्रे हम चाखिद्रे अदु मा थमजगी अदु मतम द होजिकी 2017 2016 द मुगा हाइरोपम दमसु अखोय मसी डिस्ट्रिक्ट सी सेम मतम मसिदा अखोय अफब ओइरोय हेबसि खांगी अदु अखोय इवन नागा हाइतारे नागा एस ए होल ना मसी लाउथोक पिगनु पिथोक पिगनु डिस्ट्रिक्ट अनोबो तेरे लाउथोक पिगनु ना कान डिमांड तोइ अदुबु मोइना फरनी हाइबगी मोइ खंजब मरेंगनी फरनी हेना अदु पिथोखरे पिथोखिबदो आइना सेंग हाइबंदना मदु मतम पिथोखिबसि पॉलिटिकल मदु मतम गवर्नमेंट मणिपुर की पारिबा गवर्नमेंट हाइतारे मणिपुर प्रजा पुन मनदी हाइदोप पामेबा एक्सेप्ट नागा सिंग ओइबा अदो अखोइगी मरोइने जेलेंगरोंग मिसिंग पामखिदेबा नदि हाइदोपसि कइगिनमत नो हाइबो गवर्नमेंट नमफुदा हाइदोखिबा हाइगखिसि मणिपुर मसि पॉलिटिकल एडवांटेज लोखिबियाय असि लोखिबियाय मसि हाइदोओदि ngमरोय हाइबे मतागुमना मदु मतम एडवांटेज की नेना लाउथो बने लौजेबको अदुबु मदु लाउथोबुदि कानब लेब्राबो मणिपुर अहेनबो हुजि हुजि तोसिनि अहेन मदु लाउथोबु बदगी हुजि अखोइना थोरिबो प्रॉब्लम याम जे हिंगलपा अदु अजो मैबो राउंड लाक्सिगे अजो माले अब हाइरंगी अदु पोयम मदु लाउथोकनु हैना पेदो अखोइना सोमदा अखोइ मणिपुर की ओइबा तसेंगना इंडिजिनस ओइबा मणिपुर की होमिनरपा मयामसिना डिमांड तोरिसिदि अखोइ नुंसी चनन लेजेगे अखोइ पुन लेजेगे हाबे रोम द हाइजेखिबनेबा अदुबु लौरिबा मिसिंदुना लान लौबरि खंगदे अदुबु मणिपुर थुगाइनिंगबा मणिपुर द तुखाइ तानिंगबा ग्रुप सिंगसिदा पीरगदि अखोइ मतमदुदा असि नागादि सेपरेट मिनिस्टर कनगी सेसफार लेबनिना नागा इशू लेबनिना मसि थुगाइ हौरगदि थुगाइगदि अखोइ मणिपुर के एडवांटेज ओइनी मसिगी मोइ तालिबसि फंगरो हाबे मतागुम तो फुखिबने नुंगिदि सेंबुदि दुनेबको अदुमाइना तौबदिगी हुजितिगी दौरे तै अदुगी मसिगी फगद हाबदुना हेना फत्तबा हा कई की सेरा सोम थिंगने हबदुका चप मना हुजि मणिपुर हुजिकी स्टेटस लेबि यस मणिपुर गवर्नमेंट ना 2016 दा कोई अनोबा डिस्ट्रिक्ट तरेट सेम खिबसिना हेना मियाम दा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अमा पीगद्रा हाइना एक्सपेक्ट तोरंबा थाजनरबदो अदुगी ओना तैनबदा हेना मियाम दा खुदोंग सादाबा अदुगुम मायक नहनबा अमा ओइना थोले हाबनी अदुगा मरोइना चुरचांपुरम सुम कांगपुप डिस्ट्रिक्ट ता कोई खुंदारिबा कोई जेलेंग्रोंग कम्युनिटी की कोई मियोइसिंग असि मरोइना मफम अदुदा माइनॉरिटी ओइना लेबा हाबा तारे मरोइना मफम अदु मेजॉरिटी ओइना लेबा ट्राइब्स सिंगना कोई ऑफिस न सिंगबा सिंगदा कोई मरोइबा सर्टिफिकेट न सिंगबा डॉक्यूमेंट सिंगबा लौथोनो होनबदा याम डिले ओइबा टेक्टिक्स सिनबा अदुबा मखोइदा याम इनकन्वीनियंसेस म्याम थोनबा अदुगुम्बा खुदोंग सादा क्या सि लिसांग सिना चथदुना लापदुना मरम ओरगा मखोइदा नुआइतबा पेंदबा क्या लेबदुना मोरगा मखोइगा मानजबा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट हजिकना नोनी डिस्ट्रिक्ट सु यावरे हाइ महमसिदा पुनसिलगा अमहेना मखोइ न थेंगरि खुदोंग सादब सिखरा हेना फबा यानबा अदुमगी अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट सेम्बियु हाइबा डिमांडनी हजिकसी ngara nanju for administrative convenience manipur gi district singsi gi boundary ji redraw to bada ka le dana whatever same na phongtok pi gre yes district border reorganized to mathok tare yes assembly da haiki bado widely circulated in local news yam discuss tawna re hoi ai nising je bada sigi ISTB kan gi je impact jo mu to bi gar ban khale hoi hoi district taw sagre district se akoi gi district ke boundary se asi le riba district ke boundary asi punamak se it is not cast in stone madan masi leng bu suya ya da bo na te matang matung in na hongani hong bai se adum lak pani imphal da akoi gi district mo torgam manipur jalai rami ne ba adu bo hojikti imphal bidi gata da thauban bisnupur imphal east west thole adagi matang thole se politically influence the we tau de ba se this is debatable kanana rajniti ki kodong jaba lawna ba sem mani hai amam tawi hawi ba district tare sem du di madu kidang madu man ba juga judum lai paran dia mahathu atuna hastily election mamang da tawbo kodom mayam duna even the motive to yamna ekoi gi sincere motive oiram about da mayam kar singna badum lai gi ada administrative convenience ki dam da district ki boundary redraw to ba kot ba ha mayam punamak se masi adum tawfam thoi khana gada buni naina gada buni ado masida masi demand to ba ekoi da yaupam yaubiyo adon da yaujage da taujage khojage abna
demand sing necessarily in a democracy singum demand sing is on lakpham thui ada district same bagatana district ta amada yaw bagatana administrative efficiency hengakani the benefit of kaino do administration do madu praja da yogani haiba kaino sini ani yam yajaning drisi maram di district me da same ga koi praja loi kanarani adagi district am same da kanar roi district chin nak dan leraga praja da administration do koi nak ta naksil kani administration ki benefit do phangani ba concept sing sim se sam sum ba te ba ai ma haije distance about administration and people praja ga administration ga lapna ba se masi physical distance ga tan na te mode of administration the philosophy of the administration is very important matam dugi sakar bari ba mayam duna decentralization to bra thajara ba praja mayam the government gi policy program mayam khangan ba praja gi pham to ko benefit to praja na official lak pa natana saka duna praja gi doorstep to puru jagada bne ba you are going to benefit from this scheme sigi benefit sini lawro jagada bne matam gi chief secretary akoi manipur da yamna sonari ba chief secretary kanu duna akoi da hai man hai ba administration je particular dc ma da you should not white people coming to the doorstep of administration praja ne administration ki thongan da thongjin da lakbu ngai ganu you have to go to the doorstep of the people administration should go to the doorstep of the people hai adu de hoji lenga na chathari ba administration ji asum ba kong thang ni lobi leibak na chathari ba administration se leibak ki administration ji hoji che koi na haina ba se manipur koi na haining bi kai no ai ai administration ji imphal da se lamben di ji office le de lamsang da le praja ji very near to dc office physically adu they are close to the administration ki benefit purung du moi loi phangi bra yenga di adu ki distance to the lab khare ba maram di sakari functioning je dc office ki scheme department goding mu ki functioning je koi loi khange very affect praja jing na khangba khangda ba for example always pension bangba anam da ina hange pension ke apangi abo hang ma ai pension su phangada je ma bhab ta dia adu na di administration je koi idan physical distance or nearness adu oiraga ju administration je praja yam close and thabuk to bul de kai wat li ba adu gumba awat pa ma lai duna ni akoi na ji demand mayam mathang laknari ba khonari ba mayam je praja ji restive oirapa the benefit of administration du phangda administration is very important nowadays maram de kai noida akoi scheme mayam central sponsor scheme mayam implement tawri praja gi damukta lau chumi matang da sa san yogu matang da ana laingwi matang da sigi scheme mayam pura mak se yamuraba paisa ne ba andagi budget it is close to 14,000 crore gi keno ne ba central sponsor scheme mayam adu targadi oja khojiki rongmei naga council na taliba demand rongmei naga maram sai ne lobi bra masi oithokpa yai ne lobi taliba demand se ai demand tan bada ai karim da ganatantra ni everybody should make demand adu bai koi manipur da koi na ma haina masjid da particular situation jina jo koi ethnic basis da district tan ba khot ba ma tong ba sigi demand to this is very unfortunate maram di masi kari no hojik lai ba situation is jo praja sing the sense of fear sense of koi gi gano mayam pokna ra se hojik lai ba phibam jina jo praja mayam da aki ba mayam kodong jaba mang ra kot kadra na to wi demand mayam lai but ideal thing di kari no administrative boundary se district administration should be purely on the basis of administrative convenience administrative convenience yumpham moigada bani ethnic basis the boundary draw to bula badi there be no solution ngasiri je jam bada chani de jom da manipur ji de koi idrik moza kai ba ko gode lai ba ethnic ke no je adam paja am jo housing si unfortunately my gi ethnicity de loyal ba adon ethnicity de sum loyal business ki conflict la ko khot me am ne ba koi hojik samaj thengrei be saruk se adon ai koi na di hojik je mi lam da kar mai tong ri other state sing the political organization social organization state organization ji ka mai to ri ba delhi gumur di boundary je bar ga dai di state di even district boundary forget about district boundary state ki boundary ba it is blurring Tamil Nadu Telangana ki boundary je blur ho rahi ba maram de Rajasthan ki mi ga Rajasthan ka Delhi ki boundary je moi ke so UP ki Noida ka Delhi ki boundary je now it is becoming insignificant khara law and order ki police ki jurisdiction adu bagi na maram ipun punchil ba adu these punchil la ko se
हजक लाइव पृथ्वी लाइव मौंग सिरदी पृथ्वी की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मता एडमिनिस्ट्रेशन की मता खुदिमुक्ता अखोइन मसिगी अगेंस्ट द आई इथनिसिटी की आई कनो की सोमदा डिमांड तौबसिदी मसिदी इन द लॉन्ग रन it will be very very harmful to our polity as I thamjage I am at the same time hajik laiba taliba demanding say I maram jai jade have nate I am only giving a suggestion demand to bakai de dana to bakai de but blocking national highway is very very unfortunate how do you get disturbances I national highway and the tono say state economy is collapsing state की economy is collapse हो गई कोई कुछ में की life is सोलह का दूरी नहीं हुआ अदुना we have to shape the economy of the state अदुना अतोपा mode of protest mode of demand बुधो भी भाई national highway blockade तो सिला कुछ ना मुक अतोपा tension ना मुक create हुआ नसाई डिस्ट्रिक्ट की मरम जाब जाद बगी इशू की मोता ब्लॉकेट तो बुद्र मरम होय दना अतोप प्रॉब्लम अमुक मयाम अमु थोल हजरिबा थाजन दा बा साउन दा बा टेंशन मयाम अदुना डिमांड तो बिबा काई दे अदु सका नम अदु स्टेट की कंसर्न कम्युनिटी जिंग की कंसर्न दो करिनो पेशेंटली ताबी फई अद सका नंद बाउंड्री सेंडो को दगा लेबसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेट नतबा क्लीन होइना यामना ओपन होइना commission same dana khotana boundary je kamai to for purely for administrative convenience kamai to district boundary je ito to go ge do if the government felt like that adu ba process ma yam democratic oi ba matam jangla consensus develop to ba khot ba ade independent commission ma thigjet alaga decision lobi ba fa in terms of oza mai bona sai thambi gi demand ku re sam chumi 1990 da matam du da hoi ge shankar and ministry mi se oi ne da कोई मेमोरेंडम आएगा प्रेजेंटेशन के पीदना की थोक मैम तरमी सेंटर बीपी सिंह होइबा लाइबक थिग्रिदी सेंटर की बीपी सरकार सु कुइदबा अदे संका लंबी की सरकार सु कुइदबा अन मखा चथेगेदबा अदना मदुगी पोतु लाक्त्रे अदे होजिक लाइव फमदी एखोना डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री सेम कांदा कोई पॉलिटिकल कन्वीनियंस होइब्रा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होइब्रा हाइबस क्वेश्चन सिदे अदुम और एराइज तो होइबो यस अदुगा एखोना डिस्ट्रिक्ट अमखक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तरबदगी वेस्ट अदगी साउथ नॉर्थ काना अमुखाइदो रेसी सिना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यंग सम सेमक बने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस त होजिकी अखोय डिस्ट्रिक्ट ता तुक्सिला इने तौबोतबु मसिगी बाउंड्री से सेमक कांदोदा मदु एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होइब्रा ओइदब्रा क्वेश्चन हम दिलम थोले साइसि कई गेद तौगे कई तौगे दा अखोयना डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री सेम कांदा याम कुपथना यात्रे अखोयगी पोलिकरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी की बाउंड्री दुदा समझन हनग्रेब जे मेगी होजिकी रोमई की से तो ओसेबा आई इसा के हाजरगे आई इसा से इंफाल इसकी डिस्ट्रिक्ट लेयो अदुगा होल आईगी कनो से विलेज हाइतारेको आईगी होल विलेज दी इंफाल वेस्ट की एरिया दता है कनो बुदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बुदी ईस्ट बुदी लेगरे लेबुदी कनो द कंस्टिट्यूएंसी दी ईस्ट लेबगी अदुगा पुलिस स्टेशन से वेस्ट लेयो नियरेस्ट उठिरपांदा अदुना कदवे पासपोर्ट लो कांददी इंफाल इसकी पुलिस स्टेशन थी कांदा आईगी पुलिस स्टेशन दु याउद्रेबा अमदि अदुना वेस्ट वरमना अदुना मो कंसर्न एसपी दे खोय तोंगा मछि थी मो हिनमम चंगी अनि गी येसनरबा खुदुंग जादबसे सिगी पोसी उबदगी अखोयगी मतमदुगी ब्रिटिश ने हाइतारे यालामदे इथनिक लाइन दा अखोयगी एरिया खाइदो मछि ब्रिटिश ने 1933 दा अखोयना सदर हिल से जी ब्रिटिश ने सेममने मधु सेम कांदुदा होय ओजा कनो थंबिगिबदा रोमई जाति ना कंप्लेन हाइगद्रा कनो पेनदबा खरा सिंगेदी ऑन मिनु मयाम तौगिबदि लेको अदुगा सिगी सेमक काजिदा आई मे अमा चराफों बथोक जाय सिगी सि कांगपोपि डिस्ट्रिक्ट ने सिमरक ते लेसिना बिशेमपुर गा इम्फाल यानी सिगी अकोबो मयाम जनेबा कांगपोपि लेरिजे सिना कामजोंग दायनाबनि सिना बिशेमपुर की हेक मनानि बिशेमपुर डीसी ऑफिस की मथकता कनो सि लेनेबा सिगी सिबु खुंजि लेनेबा एक जस्ट मीटर याखै चामा काखलगा लेबनेबा अदु कांगपोपि हेडक्वार्टर लागा मोगी एनी डॉक्यूमेंट डिमांड तौरदोनेबा करिगिनोदा मसी मोय पॉलिटिकल कन्वीनियंस की अखोय कुकिंग के दिस पुंजगे दो यस सिमाना सिंगे पुंजगे लाइस केनोदा ओजा सरने अबजोन थंबिगे दो एडमिनिस्ट्रेशन जी पीपल की डोर स्टेप तो यौतबैने से एग्जांपल आई नसाई चराफोम यंजगांदा कोई कबुई यावरे तो तो कम्युनिटी यावरे कोई सदर हिल्स की विलेज कुंथ्रा मरी कोई वैली एरिया दे लेयो सिगी जी डिमांड तो बुद यावद्री
se noni de punge Tamenglong punge haidri kari no da moi moi gi lejari ba district sing de moi satisfy oyo se example thamoi banda khulani lai kanoni si sadel ski manoni adi oinam ko gi nambol gi oinam je se amal lai langthaban da hom lai nambol da ani lai hairok da ani lai adi wangkhem kendra da ani lai lilong da amal lai kairau ac da trama thui lai village kano se lamlai da tara le sigi si sadel ski manong hakini kabui khul mayam si aure ko sreida romai jati si ap yauri ba adu moi sing si Tamenglong da natraga noni da tin ye haidri ba kai da makhoi gi administration ji swai da leben moi noi jeri ba adu masai gi lai ba potu di da homoi da thambidi am chumme maram di Churasampur district headquarters se lukan moi gi kenon to kas de moi gi alignation haigadra moi sha da du da to khai ba no ba mi oina ba na phajana to loina bi de ba gi mami tar ba gi ne adu ta hun biroi dong ne ba administration hai si akhoi gi tangai phada ba si akhoi mingon da har gum je akhoi jiri bam ji phal sore me ni na yes anak pa keno da Churasampur da adegi karai da Tamenglong da salam de ba kaino da maitei ne yamen ta ba ni na maitei sing do moi mar changa nungai ti ne imphal sta punjan biri ne kilometer de chani ko ne la bi do ana sigi posi yen kan akhoi na ethnic line da to ko si British matam dei taw ra ni na sigi wa khalo no akhoi de sum sagal le akhoi gi se akhoi Sadelski district demand ta roi ju chana bu de chala moi khudung cha dre akhoi ji district bi on adegi la ki bi demand ne moi ju are government Sadel sar ga di area di am chaw re hoji ki ina hajari ba village ku thra mai ga sulo yaw do ni ana sim mayam ji sem to po yana ba na kangpok pe ni maming thol ga sem ji mane ba ta bu do kangpok pi sida mu lai sina ga do ge da kangpok pi district sida hoji phar yam tari se assembly constituency ahum yaw ri ba kangpok pi sida sigi kanos ne kangpok pi masane saitu ne adu cycle ne ada hoji ki sumaina sem tok na ba tar ga di assembly constituency se mu iri kanas to bom sange ba redraw to bom sange ada ta assembly constituency redraw to ge di delimitation ngai bom sange delimitation to ge har ga di koi delimitation ji 2026 ta bani adu census sam to dam ni na delimitation to ya ro ale der di hoji lak to si vote tha da ma dam de di yam phar ta do ri ana sigi po me am je convenience je kadai de no ma di inconvenience to we amada convenience we ni amada inconvenience we ne sidi dum lai le do boni mam di phane am na sum na tawru su moi de chat pagi aina sa je ba Bishenpur district ki DC office ki just mathak ta laiba khoi gi chiru khul do makha do kum dhara ga mai DC ki office ta kari da CM office lo in demand do ya do ma imphal yo ani imphal yo ka Kangpok pi da chali ni imphal yo Kangpok pi chatoi ne si inconvenience oi ne adu bu moi community le jabani na Kangpok pi do chala mai mi na sim to biro mo hawi ya bi khudong jab de ne ada inconvenience na ama convenience na ama na tonga dona la ko dona masi adum kai ga nam tu na dum la imphal ba Bishenpur gi to kan da mai community karum kan da ethnic base natraga su imphal nung da leidi ba to tribal community sing sidi adum imphal gi da imphal west imphal east adum lei ba moi da khudong sa da ba am ta mai na de ta aduna ne sai ra san na thambi gi ba administration je door se to yor ga di hai di administration di each and every citizen da madu viable ba khudong ja phang la ga di madu natraga na yohandra ba da equally share to ba ma ga di loni wakta asa mirai nai ga di madu ka su tho ta ninga li te ba se khoi gi hujupudi irang thomni na loise le go Churasampur de le ramba mai te khuntra go hum doi do moi Bishenpur pun gi haide Kangpok pi gi su Imphal west pun gi haide sumaina mafam do da ma gi lejari ko khudong cha bu dum phanga ga di lo ya bu phone